Uangalizi watukufu wa shabakati la interneti ya rirejei harma ula mpango na ila miadi ikaodora ni kana ya ukaya zelera zinu ngarjoka ya wazima ndasina ye komisera muhu wa police national harma elisi wadangazija wana Ashikali Mohamed ikawa ngarjoka ya komisaria central ya polisi ranzinda hunumuroni ya itangulia ya yendesao na ngarjoka ya harmai mahayamiso yinu ngarjoka ya takriban ngasina mwaha ranzia rengaze mamlaka za hele daholinu dawika o harithi ndongo zinji za heri nana taabu zinji kaodo ya zirithi lelo rikahuja hosoni mwahe ili rije rinanue winji wa maelezo husu zehazi za polisi namna ikayao dozi yendao na wakati unu risangasi hosoni mwahe na rikanza rijue bwana komisera wa Komor wa Ramboka ngasi wazima sinawe wa juzi ye namna wajawarithile dahulinu hulirithi namna je bwana komisera marhaba menje na shamaraba ha winjize media hamalili kao yo kama laada walidaho hamalili raja la ni parisa ikao mimdu modaho ni ranzihale lidao lika ya jema sharili za suraya au kaya lika ujalimine apre ya he upepo wa jawahara wadongusa zempado wa haini manongo ya kayaminiha ya tukaya hunu urakana mamekanisi wanu wariminia lidaho alafu lidaho lika namna ikao tinde liyo hawasa sha ho hanza Mwenyezi Mungu hajailiaka halikausa halifanya daho hama tindilwe namna ikao ndela kaya sadirika lidaho wile namna kaya mandoni apre ya ho pepo ule ya jaya danganya lidaho ilo karjaka ya hamani sura za kaula zimikae ya komisara central tibahi ya kapitali ya Moroni. Ndoanzarangalie abahanga hundao ya ukaya lidaho lihundana na suraya ya nimeni suraya nimeni ranzi dogonze hundunjia mnungu hisi hamangu njio harumadaho la numeni hundu misada ya serikali hau makungumano yogonze maranyia matajiri do washinda wahunikaze mvu za ushida utieze swana abahazi liyo harumaleda wanga mfikirika usikura kaufanya ye ceremony ya ouverture ya Henimbaila rizambando ukayo umsada wa serikali wa mwando undu wanika askodo ansomisa serikali ndio nisomisa yantu abantu na nafanya misomo ya juu ya polisi na droa na jazangu hadi tena wajawa nika posto wanika heshima hukaya unasoma tena shani hundeba hanu hukaya nunisa ula ujuzi kaundo urasoma bonze rahaja yabo ngazo subutana kana president wa heda ula yantu abantu nana ministre de l'intérieur ikao hajani hanse feliciano nana directeur general wa haja wa dunga ila mishinji mema hansiwa nafikiri kemisaada hiyo waito wa hamado gerje huo ndikao wakausaidia habasa hamado ndikao wakausaidia ze misangaya hao nga wakausaidia zisima wakausaidia madirisha shau lefumvu lepu ikaondo la torabano ngadosu mtambaye ile direction na ministre de l'intérieur kare ngarangaliao aba haye polisi ndungu hisi hama kaitio mahalani pia harmalisi wala ngazija hata bundunguno ndugu wazai magari mlunayo hamaka jatini zimaili kansuona na hii namna polisi abaha ijundao hunu ngazija zabarindi ni zinu zijiriyo he namna hii zinu zija haukaya nizoze mavuma yerlonizo sharika na magari nafikiri karkana hamu magari matano ya kamili sheminji yao ya saa ya meneha haizi antrenteza hao kadaka wenda normali tungoze magari yao minji yao ya meneha nga walo garage abole gari lilifanya mhazi habasa na sina gari zima narongo Mwenyezi Mungu ile gari la jino jina ikando la minya ikao ukatrolano ministre interior ya debloke mapesa ili wandoa moteri wanua kazao mfikiri kati ya lavo ngadunanzi yani yabo kadisubitrambe kana habasa komisaria yange na gari zima sha haula upanda mwana ni hazi zilifanya komisaria centrali wa mjane direction ministre interior rishindu rejitaisha motomine habasa nifanya hazi namna ikao yonga tujisubutu difahari kanga sina mwezi banu watutimu ndo mweto yandisofanya hazi hezi la juhudi ya komisaria no ndikando arshangilia walo haruma ya komisaria bonlio ortese haruma mpango maksusu na kanuo da mina waziri wa habari zandani mheshimiwa Ahmad Abdalla sikati lilimatsozi bonaishia uka na tanaba ya ukaya polisi nationali ngio na garidima ranziabo Ahmad Abdalla hatimizie regime yahe hendezahe jano haja hatimizi
wajau msaidie bahe haja waude mawaziri wararu wahezi habari za ndani wahezi ya ikililu yabo na abaha risanga sina mahamitsano tena Muhammad Daudu ngari unao tena harme mahamitsano inu gari dzima ngizo maul ngizo possible zango hizo zikehe namna hiyo. Afikiru kai imawaziri kaundo wavumbua hani mdungene mission ya haya ikao haifanya haroha mission ya handani ya ministry ya tororo wa nyumeni kaundo ulobano habasa gena faliki zinji ikao kamjisubuti nzambe manara kashinda ara wasuli bano haba ifaliki amano dutu kana bano rienshi bano haba hemana uono dahu ndo kalifanywa ifalikia bilindo hukaya iladhim ema polisi ya enshi ikapasite ya hayo hamandi likawa wajahidi ya leo waona kamungona zi programu loni hizo kina ukiri riwahi nyumba njema riche mabindo kina ukiri sha mungoni mwa zifaliki za ministry ya interior na siya bara jobano zifaliki za mwando ikaye information ya Afrika na wahitimizi haukabu ministry ya interior hatimizi ila miadi ya ngojona ya magari ya jojabu na mfikiri kayo mungu ni mwakao ya Tanzania dukaya ikasa hawa hasomisa yabo wakati hainyimba ino jojaba ngajo wadilishia aukaye magari matanura kana una mautomango mine zangamia dukana wanadamu kachaka helewa ibanu shini hindi ibanu daula shini hindi ibanu polisi shini hindi cha partiri ibanu haba hangarongo mizi mbukaya mahala faliki ya mwandu ya ministry ya ifanya mwandu ya si urengezele dawo faliki ya bindu sumisa uwandu bandavu ze maiza hatu ngagomizi mbukaya si hadabu ngajo hoja commissaire Ashkal kadwaza ritundezi haziza hanyuranzi au niveau ya gendarmerie na au niveau ya polisi nyu hafili haku nowezi wahibao wahibiao watubao muzungani watubao malahoni sha nyika mjia haruma uwezi watukufu anida wanuwezi wavunzao zimali za daula mana hindi ikao niujibaze haku nuwezi wahibia nao jaudani we abo ngaona haki shabuhudi wazanongo kaya sisi polisi gendarmerie si intervene ndongo ikao raziona shanongo raziona watuja wa declaration ngado ka ujuaje ika leo ambla journalisti uhibi na minjaona kuja nambi kabati mbya janamba ka uhibi uono kanga wanadamu wengi wakadorengwa harumwezi ezizabira imano wakaurengwa dukaya waparihaniha ndrongo na itsungeza president de la republique a ordonné gendarmerie a ordonné police wanjao mala niho warengo wangu shasi sikari jihunja mbani mwa mwanadamu rijueke mwanadamu wo yemui hau yemwema mpaka baba ni harongo ima rudukana service ya usone corruption wa wakaujua zikaufanya hazina sinao wakawandu ani wakaze odi zakadofanya na ministeri ikaendi hata ibulia wandu juliania ngabo problem ya SMPCF wadu parhania shaye madaraka do intervene au gendarmerie wako intervene dabuye directeur ya juha dabuye ministeri ya juha dabuye services za juha sabokana kunu wabiri problem sheika leo komisari ya hondo biro hangu wahibamba hindo njaparo zamba akabati mwanadamu jujuha au yambeka muda afanya ke tena ngo ndina kuja rongo abenga mlisu na mlisu tunambikana kabati mndu wa daula yenda na iraha wakati jorenda nani wakati ujorengwa aku wakati uzivenushia ukae mroi hanali nayi na nyinga monao problemu haba nga mwanadamu wa daula be warende naye sheka warengwa tena ngabo problemu ya miji na ekutumaki hatu yonziro au ka beke yemwi shawe imwe beba vya hatu amgorenga rujwa delegation na babufu na horongwa naye shakarto na kahorongwa naye abinganzuru kana wo watukufu ka emabavya hao waelewa ka wo watukufu beke wo wezi na abo yahibembe kuna honda mndu ya juwe ya mdailie abengenga jomba ukana imjomba ka ministry hahibi au director hahibi na janeze imifano irengwa banda wandu warange mndu tena shaina zie wala babavu wadungu ujuha wedalio na wandu hao kaya insideko wanu we mwizi shahata habaha kashukuri yao edao lenye tukufu kaya karjaishi ya karjaona rongoza usiona kana wafanya unyanganyi wa usiana daula hata habasa si security kanga umrundwa jina yaona sisi lekina wakati uanza stishihada uanza renseignement ikonfirme heranzi ni wakati wori ordonewa ne parke kirifanya zero muhamadizo au commissaire Ashkal ka ngarangalia ka i polisi haku ngioho pareni haku ngetundao magari no mzungulio wa magari lakini wakati mwanadamu gujuo hafanya infractions yani haboha makaratasi yake
hawai makaratasi yahe ibale makaratasi yala e polisi ngutu arenga ya ton oposhoni yahe yende zahe ibalanga bo bahamia la dimya bezara kabale makaratasi yala ya behe ili wala yafanyaze nai onziania balale gari ya bezara kaindo obahamia wedelia rege makaratasi yahe sanza uneleze babi harmai akeki so yo yejiri. Okay, marhaba menjizo kweli zinongozo zofanyishiha chatsinda haina wakati okaya ekanga somonziani boka wanu haini ekanga wante nyuko tsiantoni shawala wakati wajiri nongo abonga wa service imdikaundi en service ya routier yo bala karne chemdikao kati en service au sona routier ina huna na problem kina humzia kakafanya hasi yabo ina huna ajali haunda hundu choferi hafanya nungo kakatsindizo obligé récupérer makartasi eke problem ya tokoshoni ya desahe hao no yanakubaliwa heria service routier akanga bushahidi mwinji mwaziwa na nini waninga wandu wajao ikahurenge makartasi na umahala special ikaonga hanso makartasi yao ikahuja huzisa hurenge makartasi yala ikai problem he chauffeur obligé renge permis hai ya tenzahe chauffeur ha mwenye gari ajonra na zero ika problem he gari abokatunga jonga kama makartasi ya usiona ne gari au kale gari ika ola chauffeur hadiranti chato jole gari ngilo ngatonga taratibu yola polisi ya renge makartasi ya kauposhoni ya zahe kama parisa ni sanctionne hao si wa hai discipline ya hatu wa hai decret d'application ikawa zingabo za article yao za hanti henamna ya penalize policier joka hafanyana nziani na si wakati si hukubali ukaya mapapier ya roha policier wala ngujo wai hajafanya declaration kama sana niyo permis au carte grise ngari penalizeo rimfungu selibi arbitena hende hata hema kartasi wala ya mndu kaundi alata afanya declaration ndahoni aroho de travaux au hende har assurance ndi hata eskizi hula arangi makartasi amrejeza iyo ndi namna he program na enhance hawa sa ikao hata ikauono habango jona wandu wachabaji ontingoni zila kandari facility haku wandu ikango jonga makartasi ya noka tujue mndu istadiri wakati ngu juangalie numero ya mekana mriani kwa hata katabaji baji kana numero 40 yabo wakati directement ngarjua ka umru fulani de arenga imba hindu abenganzo nebukana hani mjonga makartasi onziani ngwibeho komisaria na hai mitujua wakati utena wa hai sanction disciplinaire ya hatukao si huifanya wakati mdiarjilia hamade namna mdungao wangalizi watukufu ahisha bakati internet ya na mdungao mjuka uridunga harmaizi habari za hatu za Komoro unumpango mahsus wa usomesa imaraia na uhashirisha umkayo wa imaraia ne polisi na gendarmerie mpango kao rihudumuka iladhimu kae kadumbili harma mwezi ili ni maraia mjue namna ya udungana danya ima polisi onziani namna nyinyi maraia maladhimu mstehilane danya polisi komisera ashkali harikubalia mpango unu akaunu mpango wa msomeso mpango wa msomeso ikayo rifikiri kayangela dhimu ukae kadumbili harma mwezi ili uhashirishe maraia walobonze walohundani waja wako walobonze wangu hao ho wajabanu wajawao dubo pareni ngwaidesa rijue namna ladhimu wajue wajibali yemdulo na yangu habonze jofie yangu habonze ya bala le gari no katina permis yo directement si mobilité de gari kana ujua bala gari yazungulie kakatina permis kana ujua abo wakati ungarongo le gari le hansi baadabo amande wajamru rajina ule na permis na jahrenga le gari henza ye namna jemru mkomori ka parsiwa habala gari watsina ukangina permis sanction ya ladi mumrenge hindi do amande le gari shakatina sanction ya kangari mfunga yo kamna ujwa mfunga do kaya ika haja ngari amandeo ndi yalibe baada wa jemru rajina ya jahrenga le gari ya badia inzahe yezeno go hindini do mkoru husu mrengele gari mlirequisition kalinu gari la tsudadi muliro ikagari kalsina extrait yabongo obligé nam kalsina extrait ya hayo abona kwa de carte grise kalsina assurance hawo ya balia kalsina permis kalsina visite technique abole gari local na jorule yikaya mathalani haparisiwa feruju au frein au nabongo amande zindwa jina au fanya surcharge abakati karna ujo mobiliser les gari garjo amande umahakama libo mahakama gojo vya requisition après baada ya requisition jaija wakati ile gari ngarudi hansi ikaya mnanongo mtiti kanongo ku garahonsi ile gari kwa mahakama ndo ordono kai le gari na likensi au commissariat hatemdo ndio yalibe article kao ngiza za zinji kao garonao mono leo
hausione formation atwila landu renforcer capacité ya he service routier parce que wafanya kodi ya nyumeni ngejukwa kana application sahali yao kena ukiri ma aja wa hatu ruarensi kwa elewa zino kaundo lifanyao ndio maana leo rahunda shwaba hashim ilijeranise formation ya renforcer capacité ya husiana ya brigade routier ili maudu watujoka na problemu ya husiana ya kodi ya nyumeni. Unumsomo ikao riwandisa shabakati la internet ya baina ya hatu na ya polisi ya taifa hauhashirisha imaranya mpango ikayao hamade namnara msahani nkensi haudunga hausoma nongo zinji aka lazima ni maraia msome nongo zinji msome na wandu wa sharia lilurundana nuka ngasina bahati ya ka komisari ashkali wayimdu wa sharia hasome sharia lilo hajate ya komisaria central yabo yo bahati nku ikao do sisi wa Komori kutoka Wimunda ebonge ngawe na dakika mbili za urongoza wa Komori ili mpango hatu tikemle ili mpango wa bili tena wandu washinde waelewe ndongoza nyumeni za lazima wandu wazibali. Marhaba menji ngamshukurie Hamadi na Zamba ya media haswa misionono na urongoze maranya wa Komori ukana mlamwe ntia hatu baba ntia hatu ngepwanga ishara hakasujua ina mnarakaya ni maisha na kaumizashikali baba hangu ya kauyenshi ya utide maisha ya hangu na zunishi leo maisha ya hangu ya leo ya utide maisha ya hangu ya mwana hangu sefi ya nzu ya yenshi yabo ngarishanje ranza rakarjanza ngarishanje yedaula ngeshanje yedaula ngenda usoni ketsureje idingoni na mlamwe ukaya leo nezama udukaza na poroka sawa na mwelewe daula izo wandikao do ufali kwa nzo faliki ukaya polisi ya jana ni polisi ya leo kina porki sawa arimwambia au nina munyimu onukaya renforcer capacité he wandikao do fanyo hazi monziani wafanyo hazi mu biro ganzori waambie maraia ukaya sisi ngari mwesheleoni haukai manari fanya zi formation zinu waelewe maraia ukawa nyinyi ndasi nyinyi ndasi sisi ndani nyinyi ndasi ngari mtafadhali ni maraia rikubaliane mwendo wa husiana yentia hatu aranzi yentia hatu ulewe kahuna mru wa security wote na adui wa hawa umanzani wao au kangu hafadhi ikahuna mru wa security hahimi bahanu ulati na adui wa hao shangu hanzu ikamru wa security hotomba bahanu wote na adui wao shangu hanzu nganda utazi ajali ngari mshukuri yao ni haku namwambia nukaya leo randisa mvao nyumeni ngarombo mizemu hunda 2 mois zinongo mjozwe na hunzia niyo ndukanga mjoshe ni kwa ekore ya polisi gajo change inshallah a 70% na mbamizi mungu daula wa kubalie izonongwe kaundo ra Tanzania izuru kaundo fikir jeti Tanzania ili ruasuli rishine maraya ya emergence ya 2030 ya sécurité on déplace wanza mizimu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba bwana commissaire central, marhaba nyonsi pia mastahimilia haudunga mpango huu hamadi miadi ramnikani ile lo tarehe 15 ya ho mwezi wa Mars ya bonga jori jila na banu tarehe mengo miraru ya ho mwezi wa Mars wo mpango yo mipango miili ikao ngarire ngao miadi ikao komisari halikubalia yauka ngelahimu randise usomesa imarainya waelewe yaukaya ye polisi onziani ye polisi homalahoni ye polisi haini bahanu yaliyo uo mwanzani wa heranya ngelahimu irainya ya stehi ye polisi va ya stehi irainya mpango mahsusu wa instruction civique ilalimike ukae daima na ngarombao zembawa za matangazo halikadhalika zidunge mipango yinu ilirishinde reduce ensi hafaida ya he ensi ya hatu tosa na salam hujuyan ngawe na kalima zima waliwaza watuanza ulibehe bwana komisari no sava zilongozi ziwaswili ngomezi Mungu muono kaya komisaria riwahe komisaria leo ni ruga mpango wa nyumeni wa usana za formation ya renforcer capacité ya he ma polisi hunu komisaria ila nyumba ikaundo rewa ha restaurant ardisi na ngio ikoni ngarombo Mungu wangize nongoza saya mbisibiwazi ukaya polisi ngero hao sange ngero hao isaipa shaye afya ngendao onza Mungu na mtodo wa Mungu babu polisi huwa ya wenti huwa ukawa isaelewa imana ya security. Marhaba.